Kiriunge jong kebalang Presbyterian. Kibla poy hakajing seng juga kasi jantia Presbyterian Assembly jong kisamla kabakatwe. Kebalong habalang Presbyterian maulong. Kebahab sora Presbyteri. KJP Senat Sebni kebahab hasillah konstituensi East Kasil District. Kibabun kidai kibesyong hatan riding namar kajang syit kerang kasngi kebalong mentang kasngi ublay ka kapsaturik yayong arjar psau. Kadai kajing seng KJP Assembly, kadai kajing kedulang kebasisin Arsenal kisamla jong kilaitili kisinot kata ka KJP Senat Sebni, KJP Senat Mingi, bat KJP Senat Pedang. Kat bakirunget kibesyong hamadan kilhaban kup na kasyatari namar kajing syit palat kasngi. Kibahak, kibisi kira jelala. Min tumru kum kini halal jadi, bagi long kinam susah. Kau isya nak dapat orang mana? Jadi banyak sekali orang ada juga ini. Uwei Francis Solo. But